kublai fi boro utagasngi ilai tarik Julai degasngi boram jongo apostol Thomas but nag gospel kad kum Yohanes kalanong arpo the card arpo nyoterter ilakan mau bah jo Thomas Namaru klam don lang bat kibegi apostol ula ongi ki nganam nget tat adu ba ngan sa I dalade ya lagi jongki khmat bat Jisu ula khodiau Thomas bat uang yau bu ya ke simpriang kti jong fiang ne bat pet ya ke kti jonga nang ta kner ya la kti bat tua ya ke krung jonga what arta tin shu bat nget bat dekat arpo pra Thomas la jawab ko try jonga bat ko ble jonga baru Jisu long yau namar ba filai nga filanget sakito gi bam shimla yin regila nget te Jisu atagasngi la korlang yanga ba dia firu ban yo jingar ko namar ngiru ngilong akito gi ba gi bam shimla yin regila nget hadu mantag ru na kapor jongu Jisu hadu matagasngi ban ngi hapori India jongi ngi don bok namar ni we apostol ubala plaga jingit hagato gurukom ula wan shari India jengi but fiti mata singi apori India para ko we ki rakheruga Indian Christian Day boro ki bangir hau Chris kilaya lumlang jangari India jengi bansungo ya ble na banda ga jingai janga jingit ha unong panim jengi Jisu te kader ga singi wangi kum ki balangit hau Jisu ni dan kam banduai kerpang na banda gari India jengi pau ble unsa namaru la daga jingir ka bakraw la pai apostol la jang ban wan shadu shari India jungi ban yalap te manta ngi ki balayo ka nega jingit ngin sa yalap kum Thomas pen o namaru la pla ka jingit ko tra junga ban ko ble junga jisulong ya wat arta tin shu bat tungit atrai ko wi ka jinge ba mangi barang isem hakum kini ki por jong ka jingim jingi jong ka history jong ka parthe jingi baro ko we ka long ka jing arta tien namar ngi la I bun ki jinge jing susi jing dog jin jar jing kul mar tengi parkhat but aga jaga ban nget agar kam kham skam ya ble ngi arta tien mutaga sin Jisu ong ngi rangkat bado Thomas what arta tien shu nget ktai nga kurung tuat ya kurung junga lamba ka dakaba pule bat puson ya kten jung ble man ka singi ngile yu ngile thik umba ke ba Jisu lo khod ya Thomas man le ban abangi pule ya kten jung ble ngi puson ya kten jung ble kan saja yingi ke ba Jisu lo Thomas kan saja na banda jungiro what arta tin shu batonget bat kum Thomas ngin pla ega jingi jungi ko try junga bat ko ble junga de ko ble junga bat ko try junga de ko try junga bat ko ble junga pen Thomas hadu kan ne ga jingit ka bakra junga Thomas but une balawan ra ga jingit ha kri India jungi ngi ngilong ke dekhat ke balayo kene ga jingkar khu ga bakra ka de ka kamram jungi ru bana ai patang ya kene ga jingit lamba ga jingi silent jungu ne apostol jangari India jungi Bleberen bor brok pa baru kon baru mensimba koirul kerkoye.